face say the ompene la bubu e de badia menye wo me fie because who na no so within sa pepepe malady ade abrantie ya yei wa man krofo bi a sebe na kanyamisuro mumu e chance na ahwere wo mu nanka ebi so hwo abrantie ya nim na so ye din ti wo ya malady san krofo no wo mu adwane obi di se kwadwo ya ye kana semi wo na wo se udwane wo ye krofo e ye udini malady ni nyina ne se me no nete hwe me fie mame boni be na kama ye o me ma scattered me ma sika ni bi e like be no water be mawo na hwe machi mame a malady na polo obi ba wa wo be ne sa o mu free sa yi atakwa me mamu oba bedura na ti binum ni se hunu edi nusam om de sadwi na ho mu kirim enti yesuro wo mu ena no me kan na so mesaka malady tete ho no ana na awura hwene mu ewura nipa hwene mu o ena awura hwene mu bia enti mi huro bia adodo sadwi ne heni tirimu a wodi lisanse mfo no okwa ka si meku onu adu bo ne kroso be ko si meku se minimudi wo ya meku ne die na esie na mo mfa sadia wo wayei edie mfaso die na wo benya sabrantie wa wo heye bia wo ye kromfo ye penate no animu la bubu se wo hena nim na se de o si de TV so na se watimi aye nyambra semse no wo ye kromfo wa fa eye enia ye nuaba eye da ko asika abaya ona ma me ofra bro kira ba sebi wakobbo ne bra wo pirei ade ebo ada ko an se sika no ye so obai wa ba yi adwuma wo fie ho eti duduo na nanko na enenko wakuno na we kura malady no ya asem ketwa na wo kwadwa yi afa se sika di adwane ese mantemu a wo wani betwa kwadwo so bia no mesi ma prosifo nche no wo ya kromfo ade asi ontimi nka so wonya kromfo da ye na wonya sankwasi asema enipa bi de wo mu tribe wo bo mo safanyere malady mesi sanye ma no afi wo bia ye twam ya di kotokura twam wo tribe wo mu no wo timfa no bia biem ana mi firi ha ana min wa mi se meku eni ba bia biem sa kwadwa isem huna malady wo kikan se anguna sam woni munti no te se wo be bodi obeku atakwame wo mu a malady wo mu atakwame fo na ani ya kan wo masami we ya krofo atakwame fo ndi wo mu nipa boni o wo mu wo ndro na so oni atro refikes bia lambombek anu wo han wo fa so fra atakwame mem na malady he no so betena mantemu no wo nkofo ma maluwa anu wo san wo mu anu wo wi won anu wo wi won sa malady he sakrachi so I na ju says ka o de bedwa na kwata kwa mem a obehu kwam yo obekwa akonya nkwa hia ebi se utimi enkofo obi bre so sika ni ne free se sika wa mre sa no so obesi adi ni nkwase adi no malady hwa ne hwini na we wadia confirm ene nam ansansi wa port anim no di agro na so wi nsa ho kati ni hweye ane wi no benkom kwa no onu wi ni joto nyina hwa nanim malady wo ye kromfo ye ma wiase nyina ba bia Sompa kodru bia abrantie wo ye kromfo kwadwa agbasa ei malady dina no den kwadwa agbasa amradin mesramu abusia moto agbasa bia amasaman Jim Johnson area ho sie ni kwadwa agbasa ni presifa so tire ei kwadwa agbasa malady aya abusia bi ena to sa din no eti abusia mu tie ya modi agbasa ne de modaruma kwadwa akofa beka mo mun front na ba bia sika nda bi onko famra na sabi krobi to aso wanti bi fa na takwa mi no ofri no emehunu na obi bia ba bia sika na kodi bia no kwadwa agbasa famra on fa metu ba bia da malady wan fam ya de ne be ma prosi ti prosi force so atron krata pendenden kwadwo menye sadie we ehia pa sada ko amomu tie ya da ko asese fionsafo nyina won se sabi bia because I sa kwa wo master keys so watref ache enane kina da ko a change fio nyina keys entesa wo de hono mo anu asan ba bewura malady he krati me say malady wa man nipa bi chance abowon na yanka man nipa bebrenti ase abrochirefo a mu tie ye eya sabrei mo nkasa mo ye japade wo man mu malady de mo mate ase ne se wo kwa abrochire no waye wo japade a
Malady said your kind no. So soon tin fa nya fia fa asafo anyina akọ. Malady nipa bi di nkwase asemo. Amani omudi aye movie na enya asem keto akra. Ma bade o tu fia. Na bibi o fa bibi awafa. Eye moja mu asem ye ken. Wade aburo so anso wade ne ge ba be. E ba be hanwo. Ana bi a ba ko fa ne yiri bi o mu yade. Amna be di wa ken. Ne na se fi bi be ba ho. Wo ba no apam no. Wonko. Wo apam no. Na asem bi afa na asem. Na kwadwa Sabrantie mesi me hu ni photo na nam se dabi nipa wo ye nipa boni ni fesie wo ye kromfo also for 3 days Malady obi kwatra wo mko pesika emra na fa na nsa pe be fesika Malady baby e be hye mbe ma protein nche no na mo ye nyina abusia fo asam fo fresi a chirechirechirechire o pragia driver bi akohia nkwanhia wakofa maame bi atra ne kam ko wiase adane sem pinti e ba yenwie also for 3 days papa enko na yenwie na beda ahwefo ne atiefo ahye awurade nyankopɔ enka obi ahono mo ne ho ban twede ampo de next Friday ache APA heba clinic kofaba na asa ne nya enhyemu na nkitahudie ebiem no se de dane nyina ye hia twetwe apom de ho nkomo no domfo ne de next Friday ache yen etibomodin na frɛ wu nua ma me papa yonko no so ntweme kasafo nyina ne pe fra so heba no de chefe won so ne nsanya de enka hyano so se doma hinkro na so kese no ewo ye wo benada dwom apia kubi coaster na kire ope ene ye wo kwada so edwinase market na chi hwa ene ye wo mo amwo ahafo ne mpatamu no ukwada ne ye wo da bia ye tenase wo Genesis FM premises hwa ena baabia ni efieda ni efieda bia adehye FM etimu amwo Western North sehwifo ni nyina emfo mani nkire baabia ni adehye FM eye edefiada na kumase ene doma ahinkro ye adwuma firi dwada ekopem memenda kwasi adankwa ne nyeden ye nya adwuma anopa no nsia ekopem anwumre no nsia eda bibiala awuwo bia bomodi ne tu anamo na yede ebra APA Herbal Clinic yade aye ho adwuma edoso yie pa na enam se ya wedele wo ani ehwemu ntina da bia ye bodini na ne yede ani no atato ne nyina ne se we ye bremu ye ne yede bibidro etu ani fla ase ewa abra ye nya operation ye nso ahweniwa ye mfado so nya de enwu ani ne so ye modro no amade akofra aduane yede edi koko na abedi awudi bi agum enkonya awudi bi yede agum edro na efa ntirima fa mogem ebetire no ma be ye mu adwuma pepetire no ma kumtire no mkuro enya den emabiem edise wani ne so ye wisi eye okantan eye okusu eye okabisi eye osade ententan woso no anopa awie nwumre wani ne so ye ofita sade ebo asie na tumirika na ni APA Herbal Clinic enya enkitahudie ebia ode ne ye glaucoma cataract ete usutu anamo ne bra wani ne yakwa no operation ene yade na sa yede ababiem enkachi tu anamo na yede ebra sa so no akwaje sepes yahye opese wo yi sepes ne yede eto a oba meje ato de yede ede ama na sha no se ABA Herbal yenro no enam se eye entini ni moja mu adwumenti no eda obehye aduro na se na eda na aduro ne hye ase na adwuma aburo so 3 days ohun sesaye achakura 2 weeks so da dance ebeyede ebeba edba bibiala wuwo bia emfa oni mfidudu a wanya emfa oni mradodo ayade no atena so bomode ne tumrika na ni APA Herbal Clinic enya nkitahudie na twedi amponfes no onye de omwo da bia meka mesima so ye ho eya bibiduro krogen ene ede adwuma bibia nye de etimaso ye ho o meto zilop ho o meto capsules ho tablet bia nye de eni ho se oba na wose ye mawo ensu aduru a ye de nubrane hahama na e mawo ya kiro de word be ko gusuwa wo kwhye wade edi do wakono wade ye de anom enye saso a masibi aye ne powder esam a wo de kofre aduane na ye de edie koko a wodi bi agum enkonya wodi bi ye de agum edo ne fantirima fa moja meba be ye tire no adwuma be siesie tire no abani so abawuru so amani na ye de ate entintina se emu abamu nye de emu obi nka nkyere se wo yade na anu nye de eni aduru tumrika na ni APA Herbal Clinic enya gitahudie na awurade mfie so no onye de omoa wa ekwa enye de emebim enti baabi a wuwo bia fo ani kire kwada so edwinase ewo kumase kwada so edwinase market na chi wa wo eye pampa so wo so fulai G runabout odi obenya Greek enzimaka sa ofo a Greek enzimaka na ka kire eye mate ni se ubesi wo dwinase baabi ani frafo ni school ni wono ana market wa wodi doctor na wo hwe ni na kura do beyede ebeba so ye ho ABA Herbal say ye pe kumase nye de enche abosumi nso konwatwe mu ani nenso edin no baabi e kone adanse efira so ye ho ba no
polar mountains where they was ready camfo it ba bibiala wo bia bomodin so betu anamon na oni ABA heba enye nkitan odi na awrade afre so aboaw numbers ni ubetimi afre na de wonti ase no why dey wabisa na hyane nsoma me yie pa frɛ netu anamon na bra wo de wonti ase ne dey bisa number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and a 0502 81 21 61 81 21 61 voda no eno no osu betimi afresesi a na de wonti ase no ayede wabisa ebia utie me hypertension ena ehaw eye mogabroso ena ehaw wo de ne ye diabetes asichire yade eye stroke ena akwato stroke ahoduo ni nyina se wo da fom tim wontimi nkenya wontimi nkeka ho enya ho hwe wo de no asofa ofa na adwojo wo de ne de wano ena aso kasa na enye de ema stroke ahoduo ni nyina bobondi ne tumrika ne ABA heba clinic enyen kitawdie na awrade nyankopon emfa me so ensa wo yade a ekwa enye de emabiem saa so na mo amoto ase etwemo no munyina muntu na mo na mo mrada bia me kam se saa yade we nim nyina eye bonus yede ewa aso ye ho ente ye hypertension ena e how diabetes na e hawa bomodi so ne ABA heba clinic ebenyan kitawdie wo ye be mo abo dabirijo wo ye be makojo to wo ye be ma oda fomtima ABA heba ma ye manpower wo de kofra kubenso na no me siesie wo ama wo so ho ayede atowa ekwa enyede emabiem etiba bia wo a wotimi nka ba bia wo a wutieme sa wo ye bema na wo da fom tim wo ye bema na koduoto a tumirika ne ABA heba clinic enyan kitawodie na awrade mfam so no onyede omo sa so na owo de no eye ete ena ehaw owo de ne eye glaucoma tienie pa wakoje se pesi wanini yaye no operation yade na saba munyina muntumrika na momla because eni yade de ene adanse a eba no ebura adwene ne ntiase so wona doctor declare se wo mani ehuna de wona yaka chom so mu huna de biem wona yese wani ntini mu atete wani ntini na ayemle ekuro abo mani ne so awrade nyankopom na ABA heba clinic so abo a omuno bebre etiba bia wo bia enya tinye tumrika na bra na fo ni behwe de yede etwem se nipa eba ni se nipa yede eba wo so bra na fa dance yede eko ebia utie me HIV muawa no ena aba amogem ema ni mo hu de bia me ka me se nye ni nyina ne mpempini ya yade ya friend ulcer tienie hepatitis eye yade a saa yade we num nyina eye moa saa yade we ebeka bom onipadue mu a enipa ebetwe ho yede ensuo obefo aye ketekete wanhwe ya wode no wode be hye wotrim se ebia HIV na yede house na ebia na nyede enye HIV tienie bomodi na ni ABA heba clinic enye kitawodie yade a eye mu a ewo nipadue no ma yesi entimi mfiri mu no yebem waduru anwo akono ayede anoma eba be yi mu na ayede afiri umoja anim na emom ni yaka kire se HIV muawa no ebia ba moja anim a emani mohu emo aba mu nyede emu me oba me se me de eye ansroja ahomachem ka ho se bi ka frate nyamedua ena breku ani enhoma mienu bi na ka ho ena me de ma wakọ akono ayede anoma ebe yi saa mo na firi moja anim ma ho ayede ato eno na maye bi sama wo de kwa akoye tin ayede anom eti se utie me na HIV muawa na ebia ba moja mu a bomodi na tum na awrade be frɛ so ayede aboa doma hinkro ye wo apia kubi coastal ebnada dwom ha ene ye wo eti se wo bono ne mpatamu na ode wani akire doma wonya duru doma hinkro na obusa se ope APA heba anase okọ apia kubi coastal pragiana do beba besime sandboard na se pepepe e wo doma anya sa de wonya duru doma afa pragiana bi okada ne bi wo se wo kọ softwater de Oheneni na kurakura do be yede ebeba sa so na hafofo no ukura ne ye wo da bia metena se wo Genesis FM e wo ahafo go so ba bia ni efiada ni efiada bia metenase wo adehye FM se hwi baabi ani enti se wo eye kumase nso a kwada so edwinase market na chi wa na ye de ye wo ye adwuma firi duada kopem memenda kwasi ada nkwa na ye de ye nya adwuma e bia wo de ne ye cataract ete da bia meka se 10 ye wo mu ahodo mienu
ye wo de pie aninim ye wo de pie anini so wako hospital doctor say eye ete na pie waninim e wo akiri wo ye ho hwenya den enye ye bra ebie heba se wo ba ya so na me hwehwe mu ma me hunu se eye ete na pie waninim a ete no apie anini so na na afiri so ma anini na ye den ate sana wo so wutie me ete no esi wanini so ene wani batuntum ye hunu mama afita na age anini so ye den afa wo so tumini kana ye den ebra me mu adura ma wo de akofra bia ne adia eba be na ne eten edi nsuo ne mfini ebe pie wa abra me nyede menye wo operation ebia wante me nkantem wani ni yakwa no operation na yade na sa ye den ababiem da bia me kam se yade no eye ni yade so nye ni yade eye tirim yade panimfo se ani bo a ekotirim enti wani ni bonkum ka enkyere nifa so ye den aka na yade ni wotirenim se wanya adura be ye tirenim adwuma bibie ni wa be ye na be ye den ebe ye yade ni wotirenim wo se wunya adura be ye tirenim ye den eno na ABA heba makika nubrane hama enkohine ni abna bom aye na bisam se beje kofre de na de edi emeye tire no adwuma mesiesie ni ma ahonya de ento odi no eye glaucoma tie ni glaucoma no de bia me kase akanfo fre ni hintefraye yade a ehinta esie nipa da krope na abese wani na ye de edi ama doctors na me nya nkyeremu se eye entine na datire na sa entine no ena ma yani ni ya adwene nya nkitahodie sa entine no pressure eba so a ena kofa sa ya de glaucoma ne de ede ba na enam se entine no edatire nim no wontimi nhura ni so na wontimi nsoso ma ne nkotire nim nkoyemu adwuma enu ntina kwasi broni esi ano nya de eni aduro we na meda bia me de kania shade ya mfato ho de kyerɛw se kania shade se fi ana esumbam a ya pepam nya de ya pepa ho kania shade no se fi ana esumbam na de ade bonso na pepa shade ne ho a still wo so fi na esum na yede ewom ba wo de ade bonso na pepa shade ne insider wo so a bright na ehren se de bia me kasa tro ne se yenso kania mfan simpase ana kodo ase ne de sika ne adua so na ahren amobia ni pedua ne kania eni ani etimatio se ntrasim woni tem nyese de pedua ne nyamfa so bia nyede emfiri so wo wunti na ABA Herbal Clinic ya ba be pie o manyimu a onam yeso eba be giwa firi wani fra yade enti se ya glaucoma bomodi netu na mo ne bra ewo ho na ko ewo ho na aba obi wo na sum eni hu se de nikanika edede no obi apapam tutu na fake rotimi mfa nto ne tirim no ayede wanunum se wutie me na hu sa science ya na nsunsan so ya bomodi se oni ABA Herbal Clinic ebenya nkitahudie na awurade afia so no ayede wabo wa ekwanye de emabiem sana so se masoye se wo ba ade a wo be ya ne se wo beje wo card no eye 50 cedis se wo je card ne de ewia eho na nurses ne be take vitals ne de ede amount se uwi a ye wo afidi a eba be hwehwe wo nipadua ma ye de amount yade bia ahinta wo nipadua nim no afidi ne be kyerɛw na nkyerɛkyerɛ wo so wo de man wo de wo de amount eye free ye de ye nye wo hwe ansan wa ye de wa be hu doctor se hu doctor na doctor show yade a wo de ba ye no ABA Herbal ye betimi a ye hu adwuma enura ye de be ma no eno na mi gina so ye de a charge o me charge o ma mu akonya se obetua mu fa anenchemu miensa emu de wa obenya no no atua ye de ato ase okọ start aduro na improvement na abomodi na tumrika na bra na awurade mfeas no onye de omo je number ne biem osu betimi afre na de wo nti ase no aye de wabisa number no eye 0541 56 5199 0541 56 5199 voda no eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA Herbal ya number no oso frɛ ne tu na mo ne bra na awurade nsanye ti asenye den enso agye ABA Herbal waje so se wonyame nsaye den ewom awurade nyankopɔ enka ho na wo mo ho ban ewa abra ho ma asebagirifo nyame so se amen amen also for 3 days awurade nka ho bra akrachi transena abra pam no mo we azuka wo de hye ho ma me wai hye ne ma me ya mpacho kata client na ni mami
Case number 2. Daniel Abuaje. Oye complainant. Oba ne kwanton kro solo. Ahi no free by asonoma so enkwanta. Kwa Daniel te say. Ya katana ni ma me pacho. Te say. Your Bible Quran be focus ya kasa prekoshina puni bodu akọ opede. Okay, we dey one na nanom na ebo. Bodi me Daniel Abuaje. Daniel Abuaje. Crashing up. Kraboduya. Sasa ma making. Na nanom mo ame. Order. Dan asembe na si. We dey behind anybody. We are Pragiani driver. Oka Pragia. And wasi usin. We premier ni o. One night. And then we 2 weeks in me. Okay. We run about to me. Coffee. Man so. Coffee. And I'm sure Road. But it has a chill. Tramani on Timoto. What about you? We shall Timoto. It's a bass and anything. So we are anymore. And I'm the motor in the quiet. That is hard and a nephew. Paki moto ma na fi nti se ama me da no som da ya basa na say de bibi jejira so nti obi timi gina me afi de o for se ko kaze plaga na yema ye nyina ye tie sompa oja bi ne bibi wo kan no lover oja no ni fasi ayi ni sumewe na abrampa bi sumewe oja ajeze ne niam a oja no o ka no egwe ni mu no pragia abrampa unsuru dia ye di gari bi ene di edesra enkunu mu ne niam I say I am almost on the basa na abrampa bibi o wiase o papa de ada o papa e komfo na eden na papa no tumi nya adwen saa se odi nyanya no besen pragia nim wo nyanya ne pamo ahomone etina wo de asen ba bia ahwe no wo no eno o se edi a ena maame ni busa o se edi a de ne sen ena o se nyanya no say abranti o so awo bia na o de akonfusem do sha na krabodu awokom I'm going to say that mommy we dey we born bia o papa na dey ayeden asemu ena o se yi no see me I'm say mommy we dey with me so we dey wabo chill
Kevin yana mu frepa so epa ma yen na yenhwe abusuafo Joy Cam Roofing Company Limited ye kwa boye danso o say oye IBR ye nyina mfie ni ensuo to MSL enframe fa standard sheet yenko Eurotal no meboso maye Alozen na nye kama Bipacha oye pre color coated obeye ni nyina kama oye o cleaning properties bi obe ama na ye fefe dan no obi o ha oposo pe na popo na wa de empopo enye hwe kama techima ye wa hanso brigade yenko ho sisi ye wo sunwan boga wa ye koko kuma se sokoba ampa me ya ko boye da police station ne de nhwe busuafo Fred Joy Cam nsuo ni tuto kono ko boso menyo ho abo peti ya de chi amesi me dai 0540125816 na wow grow fine ube grow fine se umoja ne so ate eye grow fine ko kete so awo na eye grow fine udidi a wonu mu ato eye grow fine wo sori udua so eye grow fine wa ya de awie na ho to wo eye grow fine doctors fa peso pia bonten eye grow na wo hye bo we de ma ni nyina ye grow ye de koko na aye ye ne koko ito no ma de ye mfa pan no ni digital herbal center ye ne de aba we share ka na bonten no akotobi 0244596532 in health medical solutions ye koko sesi ye Ohima detergent ye ko jibi say your washing powder ye kama thick bleach floor cleaner liquid soap hand wash and a baby bottle cleaner koda yi bedidi anya hodene mother care ubenya biato Kate Dubai gate 11 the palace ne meko e wo ho bebre wo kuma se afre 0540587790 Loyalty Hair Studio ye ko ho sesi ye o se wo je apprentice for yenko o kire o se de ye installation kwai o be share wig ni nyina be makeups be nails be share lash ye ko ho frɛ wonom e wo 0249 228 447 Leicester Ghana amwase o amwase o so oba obetumi anante wa kokoduro mu obra wabu nsa eye yas no hwere de onu en bo ho ban na ho be wo wese a amwatimi akwa o the heavy flow minty extra long enima 0501390337 we a Pepsodent cavity fighter yenkonkwa GBCC unum so hia ye kwa GB unum so nwunu na se femfem oje ho onye kona kwa GB o se o so sa kasaye wonu ebe ye firi ho ekiri na hihye nsu ama wusu pampan bo ni gina wonu mu ebe firi mu nyina be kɔ ama ho atso ye wo eye the fluoride wom yenkwa GB ye wo micro calcium ebe boa eno so ebi wom ye wo 155 ye wo family pack 120 Ajenkwa Park and afi o sachet de ni nyina bi nso e wo ho a eno etimi boa Kojak Farmer ti afi ko jibi the pumbrafo amani nyina akọ eye Kojak Proco ene de aba ko no se bi no eye bi a men kwaji fufu bi Kojak de no me pa cho ye de aposen a ye di jebidie ko jibi ene de aye Kojak Charcoal toothpaste aye fefe be ya se nkonkonne ne be paiti se su kirema na ye ene ye wo eye fluoride ye de wufu ye awusanumu no so de ejai amonu ma yihwam 0531069945 OCP Ghana akuafo nsori e akuafo nyina nsori ensuo tuto mo amudu atosode mo famu so mo amudu ya ne menteta wo nanso doso OCP 1515 na watemfa so OCP 102010 me pa cho 0555909437 bipini tomapla ose dro papa oyam kaw ko jibi esiwachi ebeboa obo ano amana ko diani tomu bunya bunyam ko jibi ba bi eto na dro tu adro ubenya bi ato 0541337810 a bishop apempra de afie ne ho ye wo Astam room ye wo silver adehia market achi ene ewo ode kwa cha odofo ni nyina da ho e ebuso 0598585219 we ye tabita eya sabia soronko ye de abrofuduro ene abibiduro ye kabomu a na ade ni dwane ojo nso ntentem ebe free ho obe mem hyehyew ama ho ato oposa wani ye ko ho sisi aloko ama ma hwe ahojo daban sindi junction ho 0202347647 offset eye du papa emanyina adamfo bia nkwa jibi watwa bramo oba bia nkwa jibi bia fifiri wa wudie mu ebe boa wo ipacha ubu nsa ya ebe ba bebre eni basa ni nyina be ko ntumi ntukosua ebe ba watenka teko ebe ba se yi no we be mu watenka ba watumi ni ku abrunfu mpa enyi e wo kete so a we ya bai
na uko asole na bonsa show so nya hwe obeba no afim na so da dia betuam bomodena so obeji offices na mwa me pa chow midpoint pharmacy ye dia ba e dia bedwama so me pa chow ye ne de midma tablet and then the suspension 858 me pa chow chemical shop bi se opa koda na woni na ye dwuma wo kromfo a enko mensi ho na CCT bodwuma no obechew enti enkrai we eye bunu east ene wo Techimai area mu hwa enti chemical shop yi se wani je ho a send the application call WhatsApp line so 0244 774546 chemical shop no e wo Techimai ti open around Techimai area mu ho send the application call 0244 774546 yankwa maso ni odi for Papa. Hello, Pa. Hello, sister. Let us say. You are doing on your fair. Na best my udi I frechi da be na oba. Na me adu my ya wada. Mbebe kumase. Yo, me pa cha na sama da ni mpa. Pragia driver bi se wa fama me bi. Edumre be 2 weeks. Na ne papa ma ne di nyanya. Esen ne kan pragia num. Oso omo kwa na ma me ni busa ne se haban be ne sen ne kan no so nyanya. No se ana brante enso ne abosomsam wonyin firim. Ono so wonde ontimi nyina. Ne papa ne di asem. A wabo ne se echewo. Oto nani a wontim. Waja ne niema bi nso wonwran so pragia num. Afi oda ososo dai bone. Eni se o se ya wote wonkan odi abedan ye ko ne se. Yo, kada ni se enye bone on fun samai no on ka se tia samai no bambo na obo ne ho bai nyenya tumi wo okay bible no say wash me with hyssop that me the white than stone into ordinary atemu se ho bone to be body bi ba or the bepamo wa makwa ye nse ne ofeso o ye no na wo free muko and the best thing is here eniema no mepe mreme ba ni be tia ya ko jani ma no kwai yo ba oni ni be tia na ma ko jani ma no kwai iba ko jani ma no kwai simple okay yo enya sindia mate iba ko jani ma no kwai na ma tira di obeye na oda na oda yo ye dase ba odi for players Mr. Champion so mami me dase so mami wo yankopon do owurei boy nyame do ne papa wo ba no aye wotena ka animu no sebe na onye ni na mom no wo hidden agenda na obeso ye abrantie ebibi wo say in life na so mami nyenya de sebe enye abosonsom ahemfo aye a wo mutena edwamu a wo ye festivals ne ye bu no so mami me sin nia kasa ye experience obi ko ye fie ba akoko ye adwuma nyenya esensen ho no so mami wo ko ye no wo se wo be no an wo mra obi odwane nyenya de nia metie me dware bi eno de boni bi ani so be kai a nansan mu sofo what is omahini how the direction any bidi boni bia nim anya bosonsom ade bia pamo ahohomfi enti so de bi esen wudem na belief cross so we so dem ahohomfi bia entumi ma wo wenya bosonsom na hide onyankopɔ de tumi ahye te won kasa no wo kwakofa ahan wakoto ahan no ana bibia de sa na wo hye bia bia no boni bia nim ne mom no ne ne papa ye no na ye because ka mu ni praga mu no nye nipa enko na etene mu enu nti no akola no won na nya wiasa na me de rada no say tembia no ya ekrachi enyasam ko abrampa chichire ne be ya ma bibia kama so mami wadaroma ya da sepa radin shra yo mam say wa ma na de so man fo na afro frage o mu so sita na
we kyerɛ sɛ azonto ghost bibini bia enye ni bibini eya na yɛde ɛsom brabra nneɛma bi so yɛ nneɛma toro kan bibini wo yɛ obibini a wonyini kyɛ ɛbɔ wan kasa ho ban sanse wiase obia wɔ asase a ɔyɛ de wɔte so ɛne nneɛma edi asase ne so ɛno bi ne yɛgyina ha yɛ ayɛ kan sana nkenyenyenyen na bi a ɛsɛn mu a ɛkasa mre saman wɔde na yɛ nneɛma bebree kasa mre kura nkenya so wɔte wa wɔkyerɛ ne nsɛmu yi ewiase na ɛda hɔ no sɛnea mpanyinfoɔ ka sɛ ewiase na na wɔtra no obi onye obi busuani nso tumi kɔ ne so saa ni ya yi obi saa na ɛsɛ wodidi wachi we sɛ mi sɛ sai check bi a enjore we di ɛso na minim sɛ afia ha na asɛm bi ani hɔ anyame nti ɛso sene yɛn ɛno nti na yɛ ne mpanyinfoɔ akasa mpanyinfoɔ aso asɛm minim sɛ yeye bibia saman beda na we ka ne yeda no minim de akwakoto a yeda ne ka na guso a ehunehuna no minim se nyame ada roma wa ba de bibia betimi aye kama kama na emom bibini bia nkofa ne bibisem na onyo ne no na beboa ma me da ase yenso yeda ase imbustrase na ewi a na abrampa abem na afi yako yanim ensamafo tie sia azonto ghost abefrofro pragia bye pankwe so for my medasi abusiafo na wiase enda nyankopon asibie ode akyeye na afi so ye mamu nyina makwa ababiem abadwuma de kase ti so for my so da mo asepa e wa akwanya amode ma ye medofo enenso ye ne wudi nkomo afa imbustable Mr. Hu police ni na duro no edupapa wodwa man so aye no mbo aye ma ye nipadua no nkomo ni timi sorry di dwumaso we nipadua nim de ma ye eno ho nkomo e na me ne wudi ne me no besua de kakra isanse immune system ne pa ebi ohonom a wo ye den a e ba beto ebi o so dia obetimi a prevent ne kakra se dia be ya ye nyina benya apomde mapenti me no obebo ho nkomo me dofo ye number se didi djuma e 0246 208496 0246 208496 ana 0261 388 149 0261 388 149 police ni na duro e na ye ton di ama ono ebi o herbal shop license chemical shop pharmacy bia mu no enye na ebo no so de e da fom bokwa obi atumi tobi o pe dodo atu na afre numbers na ye bebre obi ana empo oba imbus pharmacy a ewo kuma se kode ofen so kwan ne so methodist asori ne hwe ni mu pe ye body mu ho no ma chese ye tu nro ho sa pe imbus dodo na atu sa pe bibidro bi ye papa na ne bo fom a woton abenya faso ebi wo ho afi abrofo dro bia so a brand bia wo pe bia na ye papa no wo benya bi ewo imbus pharmacy enro no e ba ya na asa eno nti wo nton kogu shop man ye ka se wo we dia spider bi e na afi so imbus table Mr. no ba etufo bo na e na ye de ema wo nti bra na ne embedi djuma medafo awutie me enenso so ye ne wudi nkomo a ne ye twen adwen si bibi so nipa ye dada setena ne ene ma ye no bebre night mi kofa haw anase eniema bi e de bre ni padua no bebre night mi wiki immune system no medical no aka dada se immune system no de enu ne kura ye ni o ya pomden no ne fa pempa eni immune system na wo ye ni padua ni mu no anankwamwa no eno nti obi biara ni immune system ye weak no se nipa no ya na edin se yare be ni padua ni mo betimi ako edi sunkunim esan se nipa se wo be yare na yare ni be firi ni padua ni mu ntem ana betimi edi yare ni sunkunim ntem ana yare ni meka ni padua ni so ensesa hodo enfa meka ho no ni nyina egina wo immune system no ne bobre se immune system ni stronger ena wo nipadua no yare be ma etimi firi edi kontem entena ase enche na nkosesa hodo meka ho ena se wo nipadua no nkwamwa no wa ahoden so ana otimi bo ho ban efiri nyare wa bebre ho ana yare biara ho ade bie ni kwan se etena nipadua no nya ne tena bia na nipadua no mu no otimi bo ho ban firi ho eno nti ne e ba ne e kanfo imboost ema wa ni asra o se kopa bitonom na so hwese won so so uni adanse ni bia na ye kwa ye ba lifestyle eniema ye no etumi kofo how bebre the brain immune system no lifestyle factors it say bia wadidie mu obi ohonoma tese na didie no enye kura poor diet se pa se wodidi no pe balance diet there bi aduane ne de baka ne nsa bia na wadi afesu sugar nuane ne dose yankasa Ghana ha ye nuane ne fa ne carbohydrate sugar wo mu dada
enti se wan sense su eni di sugar bebre no ne ma di sugar anase ma sugar kosora ebetimi ahaw pa enu nti na ye tufu ne se udidi anu ahwe wadidi ye ma waduane enye wadru na wadru so nya waduane eni di niam bia keke emfa ma nipadua no se nipadua no afensu ya na wase wahwe se unipadua no betimi ateretini wumpom obi wo hono ma na dwuma oye chese wo sorry free na okotena officer wote ho bibia o instructor ne de ama no anaso director ne aye chese pass wo sorry kra na nte kra na da bi o sorry so antritini ni mpom onya hwe no ane se wa sorry na chese wate asi a wo komedofo me pacho wan hwe betime wikiu immune system no afenso so yenhwe se abanum nso ntentem so obiara otama nsu kom de na anase wo ma ne mene mu we ntama nsa na wonom nsu no sa nipa ne ana ne immune system ni timi ye wiki pa eno timedofo wo tie mi a nipadua ne de epe ono nko ane nipadua ne so eno ne kura yen eno na de yakode ba se yanhwe nipadua ne yi a okra ne nya firi mu pe emfa so bia ne nipadua ne so biem oni aboa okra na ase kana matifie na de bia wo ye ni po na ni nkan obekọ enu nti saa na okra na tie wo nipadua nim se wa ama nipadua no enya apomden enya ahoden na de biara de nipadua na boto a okra ne be firi mu akontem enu nti me dafo wo tie mi e wo se wo hwe na wo hye ne nso se wo ni immune system no de ontu na jeje mu kra wo di imboostable mixture ne be ye wadro na niema ye bobo isu de obetimi abo homodin aye no no abomodin aye na abo afensu so ya mennu musie bebre me kire se mensumoki bebre wate na no so betimi wiki wo immune system ne pa afensa den bebre me nka sensa den na emom ni bebre so se wo nom ni bebre be so no ebetima akofo how dia bra no ntini say drink responsibly and nom ne keke se wo fa ya no watua bebre wan hwe ya ebe wiki immune system no ya nya kwan ma nipadua no ne da wa ye adwuma wa breda muni munyina edura na dwo na se bre so se wo da me pa cho nipadua ne kasa kira wo se etwa se wo de ne to no oje na home menya aso ode ne mfafo nko TikTok entina social media so saa wa abra income bian free home benefit bian free home me pa cho hwe nipadua ne yie bo nipadua no ho ban de nipadua ne hia na fama no etoda wan kasa wuti nipadua nkamu se niema nkoso yie wo mu wa yimbusti a ye kan unum bi wo so a nko hospital nko check nipadua ne se bibia deda na akwam e na wo ha nipadua no wan hwe ada krope na de empese ye bete no na wo ma yakote me pa cho enya aso odin kra bo modin na hwehwe imboostable Mr Police ni na duro ni bi na nom na emwa wo na boost immune system no wa abra bi mpo a wan kasa no wadwuma a wo ye ema wo kwan ma ntinitini wumpom etoda wunuane a wudi no unya ne yie no na afe enubra ne hahama na ewo imboost mu no wo nom no na aboa wo na esiesie nipadua ndi amam ya numbers ni biem 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 imboostable Mr Dr Steven Yako sharp ne numbers enono me dofo na me no kasa na me se atwa adwen susu biom se eniema etimi ma immune system ne ye weak no ebi so environmental factors ense se a me no kasa utumu se weather no asesa pa enti se de ne ehu ne January no enti se de ne ehu ne February ne March no se asesa ensuo ne unity asekusuku bi fefin bi ne namu enti wan hwe ya de bia wanya code de bia wanya no fo de bia be soro na se wa ye cheko medofo eno so timi wiki immune system pa na kwan abefa so abobo ho ban nie ene se onum police ni na duro no esan se weda ne de menu mienu entimi control no eye nyankopon adwuma a wo ye enye ye adwuma eno nti ubenum police ni na duro no na de boost immune system nesan se ye ni anu imboostable mixture no je se weda no yo enyo ye bia ye nsuro esan se yanka se ye immune system no ya peja na ho odi akodrum pempenso bia je se ye ni infections scratch nkwanta ya pai ya ne bacteria senton kwanta ya pai virus kura hu ya no mu dwane enu nti se virus no na ne ye den se den no ora nipadua ni ma enam se immune system ni ya strong nti onye nika e wo nipadua ni na nkampese akosesa nyarewa e de abrew enu nti ne ye hye unkran tuufo se yare bia e tete wo hwa bo ho ban e wo kwan bi so no no anum police ni na duro imboostable mixture no so na aboa wo
afenso nipa bia wo fie kwa animu said ye wutie bi obi o 65 years ultimi fa ni immune system enko compare a obi o 10 years ana say babu na o be 25 years enye possible e dey difference bebem enu nti se o maami bi e wo fie na otumu se de bia nti nipa wo nyina bo se na yare ahodo na ebe ni nipa dua so o pese o bo ho ban free sa anyare wani nyina ho a num the aged strength a ye friend imboost herbal mixture police ni na duro no emrafo ne nkokrafo na to ni din dia maye ye maami bi o frey we ni fie kwa ni mu pa o pebrofo se mo ye fantini o se aduro ni ye friend the aged strength na chese wona anyini o mapomden ana o mahoden merafo wutie mi imboost herbal mixture ye kan ho asemi se ya osa na etete wa wutimi numbi say diabetes na aba na edo ato aduro so wutimi numbi hypertension na aba chese wo dia na pressure na ekosoro pa wuntumi nya ho hwe ba chese wo te so me pa cho numbi ebeboa wo ebetimi aboa na manati aba form na control no dia mam afen so se wo na ase na atatai wo nan na ayetitiriti won se wuntimi maso ya na wo honam tutu de bia opon adwuma age so okoto painkiller eba na medications so a eno so ye factor bia etimi wiki immune system pa obi a wo no antibiotic bebrebe bia otimi wiki ni immune system won na eno painkillers bebrebe omutimi wiki omu immune system se wo pese wunya apomde mapa na stress anasa wo bre jaw no efri ni padua ni mu a depend on imboost herbal mixture police ni na duro no de den hahama no bra aye a chese eni ohaw bia wo no mu a ema wa pomden na yi pains any stress bia free ni padua ni eno na ye kanfo de ama wo se wudidi na hyew eye osenti heartburns na enya asem keto akra oba wutie mi amenses ne ba wuti pains pa merofo wutie mi na watwe se ene ne na me de menya me dio me de betena ha ya adwuma enya hanko Tuesday stations amekọ dọọso na mitimi kọ ni nyina esi na se me duru fie na me saye fie adwuma na chese imboostable mixture na eye aduro mentina se emma ne den yenye ya no police ni na aduro ni bibeboa be ma so o mensam kofom ni nyina ne se stress no edọọso adwuma den a stress no edọọso adwuma den ama se be ma ye ya jo mensam afiri wonsam de ya ne police ni na aduro no eno na ye kanfo ede ama wo de ebeboa wasiesie ni padua no eyi amaman ni nyina afiri ho eyi stress ni nyina afiri ho enamu yare ni nyina ebeboa mo adi sunkunim na de o mema sam ama back eno na menu mienu e wase ye nom na eboa ye na tumi ema ye ni padua ni nya apomde mapa imboostable mixture de ebi wo herbal shop licensed chemical shop pharmacy bia mu no enye na ya ne ma me mo so mo nante na mo to ase na etwe mo wose misisi chese mitumi nya me ho hwe me nanti no etwe mi se obisi entini bisa me nani mo sa me nante na etwe me maame me pa cho so pese wo video mu to form na wo to ho a wutimi da fa imboostable mixture na eye wadro fa police ni na dro no eye wadro me do fa wutie mi apese onya asumdue ye waduma ene ye mfro se maame yare ochina papa yare fa police ni na dro bosumi biagema no na ebeboa ne pa ya to apete Ghana ha nyina ba bia befa bia imboost ho abrochifo so mo mfre na ye hukwa ebefa so edemo de ebebrɛ mo frɛ a woni mu basa na muntumi kura imboost beboa numbers no eye 0246 208496 0246 208496 61 388 149 0261 388 149 medof medawase ene hye sof maame nyankofo nhyira o nhyira pa ba fefe so bible so for liberty conference o man ye wadubu achi onyame akọ afre edi animu ya ye kwa ko bompaye enya asam ketwa si we fruit direction ye kosisi ye omoden ase wonyi hu free mu kra ye ko bompaye envelope mienu chroba ko achi ni opese esie approved the umpen no twetwe cancel na yintwam na me be fa no bo ni so twetwam ama wo fedi awe nyame madea oh glory hallelujah kenjen yesu krojen alkaline wom bebre udidi na abowe wo kojibi e pa cho fire de bi edi nsuo yi ebeboa enu anro na ewom ni nti aho ne ho den onum esiesie ni padua ma ho to kwanta ho 0241449191 express group ye kwa bruchiri ne ye Canada ye kosua de New Zealand ye koye adwuma Germany ye nyina fie ni chiri also the scholarship obehwe ana koye adwuma ama bibia ye kama obebo ama nyema nyina adem ama obeye ne kama 0552822787
3A Herbal Center. Koko master no. Sisi yade. Koko GB. Amamai. Ebe dwane. Ayemutim. Ebe free ho. Epacho osi 3A co capsules. Ubenya bi ewo Kolinak Dani Herbal Pedank and Misty. 0546-107-107. Lawson Herbal Center. Delay my capsules. Lawson Locke. Ko GB. Lawson Delay man. Nemoa. Lawson Herbal Mixture. Ebe mo e kama. Mrs. Amoy Mawaye Mre. Oba ni mentwe ye. Baby ani join this. Ajuni pedua boso a. Ebi eto na duro tu aduro. Ubenya bi ato. Lawson no pay nyina. Ubenya bi wo ho. Ene mo a na enno. 0242133577. Company a king size, queen size, student mattress, Enkonya, Bomodia Bora showroom, 3P Gallic mixture, 3P, Piwak Nediaba, Toa, Tinia Coco, Ujabroso, Braimu How, and Teshewa. Kasiam Rosso, Sanu Nayo Titriti, Ofra Kuntai, and Yama Show Soa, 3P. Me Pacho 0248928824. Midima for Sawenia, my Doctor Time da so, O Jenny Hoodie and Obicha Brato Yadia so. Me Pacho will be a quago, so one on sa 0500-727-215. Dawood Herbal Center. Dokute wo ya de se. Ya de on tumi nsa. Jimi adwaman. Eno de won sa. Ya kan nyina da. Tu ase. E pa cho wonu ti system. Na de ontiment ni twitwi. Say yes, pressure. E be free ho. Ayamukro. E be ko. Wapon waposo. Ama ho to. Be ma waye mre. Kono uchepinem. Wa chiri bremo. Ni nyina be ko. Me pa cho ye wo 1-244-012. Na rampa. My lady. Asemo my lady na asem we say ebrebi namon sofu bi a men council ni di ne bayi yale esoro yade na sofu so kwa asoro man na yire ne wofi na akura na esoro na china wowu ana maame no epeja akura de namon no bi kiresa konfo ye wo hai wo na duro wadore kwa ya opose bi hye ne hunimu a akura enwansi a wonna na ho atoni papa baya wo so wonte ase so de ne ba ko baby akwaja abosomfi akwaja du malady ye ka haban asem no do tenche bia be ka ne se e abosomsem ahaban bia ni ho e abosomsem sa haban wo de ba wa brabo wa malady ahonboni kura suro enye ahaban bia keke ye wa haban a ahonboni suro enti papa no onim se prage adwuma na ka adwuma enye ba ne ye no anadwo no ehu enye mewo malady ibi trotro na taxi free kajitia e de besere ko mamponten wo se wo mbe fa nipa no free kajitia na jo 12 ni nyina mu no o medu ni rojansi ne nipa atimi nyina asisi no masa atwo mo ho esa ko kajitia o mdo mji diska no o mji case kan nyina ya akola nipa mekran chichire ni akola minim na ne na nete nipa no so nka se gina na mesi dabi o ka che mesi ha no agigi ni sika ni rojansi o metwo mo no obi asi no masa da o mo no mko entia no kire se malady ewia we yase na ye wo no mente de wo kana se malady what kajetia walo du trotro ne ma ebe sena ko trotro ebe sena ko ende ka enti mesi ha no wasi no mesi enti se o free round about oba na mesi ne bedu ni rojansi na mesi a ye nyina sisi malady wo ha ye di asem ne wo mu ena se tafuasie so watra abedu ni rojansi ha enipa titi mi obi atua sikasi nti wasi aso okoni fie spon se de meka koi eno sa na ju 12 no no ono boy ni nim se ahonboni timi abone ho ban to omutimo no omu wo hahama e wo ka anim nti obi a wafuru bia ni wo musuro no malady sadi we free tete se ne wo ya be ma na ba ya na free se hahama eye bone a malady ne se wo akra mi nim de opese o kire hwa akodai ni papa nyansa eni nim die panifo nyina omu adwene o nim die ni adwene wo wonu sa akra betimi akohia nkwanhia entimi nya ni sei na aboa ne dabi malady se nya haban yi ana ne se eye prage ani mu a abema ye kan kazabre wawu ka bibi kra betin aye ye kan okra che ida so obebodam anase wawu efisa abema wo ye adwuma na prage yi adi sem na maame wo befroi woni ni di nkomo kama afa koduru ba bi ase na ahaban ye semu yi eye abosom semana no se dabi eye me papa ana di sem mu maame wasi yina wo ka na wo ye muwura hwe kasa bi wo se ka hyem wo ye muwura ana wasi da bi papa na di sem ntimi nyi malady se nko kan ene wo yi ya kasa abre abema nko
eti unwesi free pragia so fa awom de ti ode wo maduane obeya uti usesi yi sister bia na mintuano na abrampa tachimai otie yedan echi no mo de bayire kodonkomi bayire mono basa bi o mo fa kiama no mo de ko no mo de na mu kroso ebo adoma sa to so mo ko western region ho baabi o mo kodu kro nu no na de asa nji kro nu kro tie o mo wura kro nu o se e kwan ho nipa beye ses o mo nyina hu se car ni to light no mo nyina da no mo ni a kire wira obi ekọ da bi o mo nyina do mo ni a mo be so be hu o mo ni a kire wira o se ba ko do nipa na o hye pata lace dry lace green eja omo do mo twam to se fi omo ko suum omo ko park ke anu fi na ni na omo ko dai na we was da wa ma mi bi ka banku fi o te se anopa ni mu ntete ma me ka se na nanom so omo ko ya pa ye o ba bi accident ni si no ne dura na joa na microphone ejirejira asori jirejira ho ekwan no ho to so asembe na o kan no se o che no se eni anadwi ya be pie omo so light ni true ya pe no mo nyina du omo ni ejirewira eya obi se bibi ho wo man lady enti de ye kan ma nipa nyina te ase ne se abrantie ye kan na se na obetena hai man lady se nyanyame ne kan ho ana se ne papa nim die mu a kasa brenku wawu enti ye kan ma ne de me tase na abrampa nipa no nyene busuani okokuna ide man lady esida bia nipa nam we man lady obi a hedaji obi hu po pa waje pa eye nyama nketenkiti bi na ode age se meya na magimidin se ambe me se de na wo wiase anade na obe wie na meku no esida bia busua me wo man lady de wawu atwam obetima koyi nanim de na ba be yesa de wi amana be di sansemoni enti abema ni nyame ene sa nyanya na ne se ayin prage anim no na ka sabre yi na se yesi ahwehwe abema nke ye hu no ida so wabodam na ase wawu eti nipa nyina amfanya adifia titru andrama fo man lady o man lady ko sem anya sam keto man lady ebre bi du nyanya so be scarce se dia ye no obi ankoti bi na man lady won fa sem so unika fa se obotom ana se fa se opesim man lady ani brabo obonifo amma ne homne ani yedi obon sama fahama na se ne manu so fa chisel ni ade edi yachi man lady afi mesi ye betwa obon sam pieto edi atwanwea nyanya ya yenya huni ye nyina ye di nyanya bi ebe se ye kom na sa ye chei ni ade nam eno na ya nananam ba se ye omu miedu ese o ba ne be ma man lady ha and every nyanya bi man lady di obeti bi ate every nyanya bi ko ti di obeti bia na fa se wukom ana fa ye obosom man lady ha ni brabo se mahunu se nadroni ye akoya bebie mani dada nyina na mate na nam nim se ye de se ka mu a eno so pam wo mu o man lady mesi sabre mu amutie no mu kwati bi na so usumi asena di bia hye ho umpa asena di bia hye ho man lady ye hunyanya intama na de Yesu Kristo ni ho man lady o tie udi ya ne ka enyo no na si ye ni aduaba yi ni emfa haba ne sa se fe ko hye sum yas man lady da so ye yankwada so he ka bi ufri akwati bi na da so na obi ankoku nwate man lady nipa nye abema nyanyame ana ne papa mani nimde sabrenku awu hwede otia ho kyerɛkyerɛ man lady hwe ani enimu da kyeso so a yetimi yɔ sa asi nyanya ne ye oba obi atworo se Sarah o se May 1 se be ma de no be ma no aye kama pa kama ese nyanya ne ye obi de ani ewo enyini onini na kama sa pepepe eti nananum se obo ne omukom na omo de bana omo wani nyina dwane abo so ma bo ne kashire ne bo esun obi teze maladi ade anyanya ye no me abranti obetira se mehwe ne din ese enhaban no niam awom na sofu ya aka nsem ho na ka me beti asi no amani nyina ya dwane miwia eso bu ye eno mo bu ye se funfram maladi hwe abema yi betira hai wodi hwe nanim din se ye nim da che ne ese no akwa hwe na no ye tum na se wo hye nkrofo na de ani bi na ni tiri ya ne papa hu se ne ba ne so sitie no wo he obetima hia nkwanhia ana ode bi man se me di se mama ne mo ho ban afenzo akoda na bibi hu no wo hwe no akotwe obi adi wo bekom no de bi a pragia ne ye ne mafu ana obi agya ne makra no ama na fa ne nyina si wezei de divo power bi o sa de wezei ntina ma me ne tata no
eniema na wo gya animu no ena mama me tata so say de wo kan ba pase ne ma pa bi anim maladi na eniema ni obi antuma go fi na de ewu ono sama na ye kan na nipa ye kan asam no ade edam na som ne bu ba no de nam eti so wo madwane de a fokosi ba bia medwane ye na mefama de ti di fo pa na ni ehu na de kwa chi na maladi ye ma sofo bi nti ne ma bi ase omu na ma sa ne ma we katro se aban kwadi dware a wa ye bone enso enye bone maladi efri ade bo ahyase ana haban wudi kontomire dia se udwale nyenya bone dabi kontomire enso ya haban bancha haban ya duro omu ba ha mu ba duro dawre bebre de fra lemon grass nyina danje maladi asofo na sebe omu ba binom no ese niema no yesre o me ne omu nya saade no na de nanano ma kire ye dada no ye kodi so tetatempo na maladi ye kwa akofa so ye nkofa akwanda da bia emu ye hyiren bia tetatempo na ana maladi ye kofa so enu ne de yi enu ni nyenyan eni tamia wu ne de keka ho maladi ye ntimi ma sane ma we se mesi ni ye mewu ntunwo o me ka kire obi ase ko penyenyan ni bi maladi metibia brawo maladi mi se metibia brawo nam de aide nyenyan fa se obagim fasem na me ma obi a haw me ma hunu se nipa nye na nye ya sentina na ho dendenden wanya 75 ko 76 nyenyan wanya eti maladi ya besre ya kan se nya abudi ko me ko kra so fu ba popeti on wati nyenya heli bottom ese ni pabuam so ese ni pabuam no sambe gino prechi anati haban abosom sam no makansam nwonwona yi ade aguya so maladi na yade bi firi ba bi na kura ye mu mesi maladi seje ye huni ye bedware yawu nyenyen ye bedware yawu ama obi a wataye bia no ohu ye ne a no wasi ntrase maladi mi di bi be bottom etina mi bam di bi be bottom maladi mi free happy mi ko ayi race ni so akope bi ato akoya bi mani ne o urade maladi ayi ewuraba bi wo US so chia pa anti atwe anka ne no obo brackets one eye me anti Gladys omuso mo hwe opa no mo ya so no obo black queens wo ajai omuso mo chia opa no mo filu so da o mas se de wo ye bi o mo pe maladi no omuso manage yati yesi ye ga so omuso mo hwe omo hwe opa den na no Friday so say wan so ya obo adwuma ama me say wa obo adwuma yeah the voice they say romantic so dey odoso mi mu sexy voice enwama for voice any ayi Robert Mla no mfa odoso mu nso nka ho isa na jode no anti say baby anu kra akoto yi ze man ya Robert okwa ni maami ayi ewia obeba ne de no na ba ho na nko wasane say wanom de asiso anwumire enya nya asem ketu o enya asem ketu voice Eda from sexy romantic voice na anse oguno no sa abrampa maladi 055491 azuka wo so di asem 055491 azuka pepe kwa peke ko minim de hoje so je ni pa no 0554931948 ya kan maladi ye ko bojawian ka se se ofan na kura de obe wale kura fakura edin ye sembo kakre pre ko bojawian ka abija ne se anwene mi je se fakura ye sembo kakra be kwai vivi wa na wo wurem ye betra be kwai wo tra be kwai ye ne se kwa awa abija de ni pa bedu akiro mi de anhwa mi nko maladi ye me kan nfama mi de abije baby a okeke de akro no bojawe ankase ne safo aduam ne ho akwado obe wale apekura wani mu na wutumi matwempani fonfie nko interior sa ka che opre mama ne maladi we ya ye de wona ate adwam min kwatre adwa bia wuti adwam o maladi mu ase betwamu bekwai maladi eben maladi kakra bi eje sa wo maladi ye ko bogwawe ankase abija wa dobe wale afekura pacho yentio mo ene ni chia woni wa beja for ni pacho ya wa
ya membo woni abeja Kwadi ahu ni ana. Mame. Ayo, waje ahu ayenkoi. Yo. Ewie na nchi woni wa abeja fo ne wetie fo inara. Ya membo woni abeja fo na ba so no krenie. Ene mama me ho retiri. Na mame edikan abrahante no. Onfa sedama asafiri huwa. Odi asedama asafiri huwa. Onfa sedene binso emana papa. No kwenye senye sanyi no na papa. Ebe share ne kan mu man. Ka bi share. Sa samanyo sa hwan na na wote ne kan mu no. No wa adin de awu ne trimu anti odi tada for praga no. Enti esese we ya abani seye. Nyata na fo nyinara obiara de no eto nyane ankasa ya haban nso to me pamo ahunbone eno to me pamo ahunbone ni bia me di se ye yusu no kwan so a bia nso betumi edi aboa nti ma me nti mo bi so le di damo as Ya da se kwadwe ho. Hello. 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 Pacho yenti o. Pacho, good afternoon. Good afternoon. Hello. Oba pa yeto nka kasawai. Pacho, amokan na takra from it. Edisewa. Yo. Me so operation ma. Me share papa. We ye soja ni, usu ye soja ni. Nti papa me ka che. Yeah, brate. Bontis. Ani penyanya. Pocket. No. Mobile. Ana senti. Me nfa nyenye. Osi o soja ni odo ma usia papa bi no ka che nso mfa nyenya. Nti ono de bi kra sen ne dem. Ye da ase. Ene na wotwe nyenya si betu cream. Hello. 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 Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Ntio. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Ntio. Madam, ye tiu pa Edwards pa. Ye tiu pa Edwards pa tembie mona. Ye fencing na foto wa Sompa FM. Na foto wa Sompa na. Who ho mo o wa jin na se o ti o program a. Bo se na wa do boko. We some so fine. Program we do so gonna have. But what's some now? What do you cut some jelly back? Don't call you papa. What's a move? What's a move? What's a move? What's a move? It's a sad. Pay with you, man. Opia who are not was listening. The better one more about and up. Your car offense. Who is a compound? That's this. Until the facade to prepare. Bema now over bed. Also, even the bridge may have years to come poor. What's some Uganda? Abrampa. Yeah, that's a that's. Hello. 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 Majority company. Pacho, you eat you. Don't come. Hello. 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 Ejam Pacho ya tunka kasa. Oh, Pacho me do fine. Mom, this thing up for my schedule. Yo, yenti yo. Anytime we program, and then it's about then the other program. But what is pretty woman? Who can answer someone like that? It does. They say other program, but you know, when you have who can answer someone kata. The mechanism is a German for the one follow program. Now, it's now Havana to little bit how many you don't make me
aso TV so am bi yo asinyanya ane yeda ase osinyanya nyanya na oka ho asem ane bia ne gidie. Hello pacho udi yentie o yo yetie o okre dinya ya dia de nyu de ana ekami kono ama ines abancha ambe wo de no isi ayi hune se tukra ya so ya awosum so for ka se bi shin ko tu e ma mene omodi ye boa ene hune se ene na ma ene for TikTok young guess you know because funny matter you know on here because we are still down and now one time pocket kind and there's one on fair no nye the so ma onya dia na we bi ta make so e bi kura ha di obi atem that when especially ten na me kwata me fa papa na baby na me big fa papa na floor because of lolo so ana papa si from ana make who's kind of papa si na so like before she be to call off yeah ana but to say to be papa knows no they will be to kona ko panic ka free and side in India. So, your papa, yes, can know 2 miles, that's back. That's back here. The reason of Abba, the more kind of swan on them, and no crap. For her. Ene brebe me kwan ye de besi Sompa Nkomo ye de si ochena Sompa Nkomo reggae Wednesday ebedi asema ka ho muhia edamas I'm up for Abyss Plaza the way this year market. You go swear from of Virginia me betobi ebwani ya fofo